emhlanganweni neBetindzaba. Ninebekunene njengoba sive sathi ukuthi evikini letako ngalesihlanu mhla ka-25 sidabe sigubha khona usuku lokutalwa kweNgwenyama inkosi Mswati wesithathu. Lapho khona sidabe sihlangane sonke singemaswati sigubha ubuntu bethu sijabulela ubukhosi bethu. Lapho ngiloyo naloyo nagogo namkhulu utawuphumela ngaphandle kutobonakalisa ukuthi awu kutalwa imvube kutalwa iNgwenyama. Ishiselo ke sevele yagiditela siyayibona ishiselo sevele iyanyakatela emalungiselelo sekavela ahamba kahle kakhulu. Labo labafuna ukuhalalisela iNgwenyama ngetipho seyiNgwenyama seyibusisile ukuthi lusuku lwetipho litaba khona ngalesithathu leli siya kuye bekunene mhla ka-16. Bayethe wena waphakathi. Kuboshwe lomkhulu losisebenzi sembuso